si e kuofa e ikai ngalo o whaanga si o fufonga ka te ui ui pe whahola o masata o rita se te ofa tolu tapu e sei o le puha ka he ikai ngalo fofonga ola asi ene folau e fonga atere no foa kausi I foki au ki California si lolo ahala e valu ka te utengi hia ui no pe si o hingoa Whanga kona hoki, ai honi o whai mata Alua koe ia, te ike alua Ka he ikai ngalo, ihe e kuofa Ka he ikai ngalo, ihe e kuofa Apito vai lala, si ueri o makamaki kare Alua koe ia, te ike alua Ka he ikai ngalo, ihe e kuofa Ka he ikai ngalo, ihe e kuofa Apito vai lala, si ueri o makamaka Alua koe ia, te ike alua Ka he ikai ngalo, ihe e kuofa Ka he ikai ngalo, ihe e kuofa Maloho mou lerei ki he whewhine e kainga, kou kore ke u hofanga I ngahi tala whakatapu ko toa pe, wha o atu pe me he pāingani ka ata mua e whainga maari e koini, ke o atu ai ho mou polokalama ko ia, wha o atu anga maheni he whewhitu si te, ko e FATUFONUA fo ou, pia mo PIVENI PIUKALA, pia ko whewhia ke taitai lerei ki mo tolu kainga ko toa pe, ku mo I lotoni I he tau polokalama, ke tau kau kwhataha I he polokalama koini, pe keki ngatai o ko o a whatawanga pe ku ongo lerei atu e polokalama koe ni ke tiki mo tolu ki apina ka take o sea te tau polokalama ke a watu ki hataha pe ke whanongo he ngahi polokalama koe ni ku atu ko tau wike whaosi koe ni tau ngahi polokalama ko toa pe ki mo koe wika hau ko tau wike malolo Krismasia ke tau taktaha focus I hono family ma ngahi aho malolo pe mo wike hoko mai pe tau toki foki malewa I Sanuari o hoko atu ai pega he polokalama nga maheni ko ia o tau whahauko ka ua e tau polokalama FATUFONUA fo ou. I he whiawhini ko whiawhia ke taitai lerei a PIVENI PIUKALA pe mei tonga ko tui pe ku leongo e lahi ngahi whatongi a ka ku lokei lava mai pia PIVENI ke whakahoko e tau polokalama anga maheni ko ia ko e FATUFONUA fo ou. Pe ki mo tolu ka mamata ko wha manatu atu peka tiki mo tolu ka tau ngahi polokalama ko toa pe tuku atu miheni o ku oatu ko toa pe ngahi polokalama me ngahi tawhaaki ko toa pe. Ko ngā ke lava ke tau mau kotoa ai ngahi viu ko ia me ngahi tawhaaki kotoa pe. Tawhaaki ko e, tawhaaki hema, matau, pehe ki mua, lere ki mui. Ka whainga tawhaaki pe o atu ai ngahi viu, me he nau ngahi isiu whaka politikare, whakaako, ngahi isiu whaka sosiare, o atu kotoa pe ia I me heni. Pea ko mea ki mo tolu ke mo toki whanongo ki ai, pea lava ki tau toki talanoa ai to e mahino ngi ai. Ia ko ia e whainga maria ko ni, ko loto ke taitai lerei a PIVENI, malo tau ma e honi PIVENI, pea ofa pea ku lerei mea kotoa mi tongana. Malo tau lava solo. Ko ia. Malo e fua whatongia mi hena.
Ko ia malo apito piveni ko de tu foki i ahoni hange ko na ke i lo ika ta polokala mai ni malo no fika fa ai i ta FATUFONUA ai a ko o kuia i ngahi polokala ma ko os whakahoko pe ta fononga mai ni wa o mai ki he fiafini pe ne ngo pe ko ta polokala ma fa os pe ni pe ta Krismasi ka ko ngai te tau te hoko atu pe i he tau foki ma ko sa anuari ke hoko atu pe me tu nga ko ngata e tau polokala mai ahoni ko ilo pe ko ngai fehu ina o mai he ka inga i he wiko osi ka kokori ke tatoki talanoa mo ke ngahi fehu i he konga ki mui. Penei mo ni i he tingi nau tona nau loto pe nau tau ke nau telefoni mai o whakahoko mai ngahi fehu i. Ko tui toki o atpea whai ngā maari he konga ki mui ke tau toki talanoa ai ke ngahi fehu i. Ka ta hoko atu mua taua ke ta kamata e ta polokala mai fia fini. O ku iai pe ngahi issue o ku hoko i tonga i he tau wharearea pia moe o ku lotonga tala noa i ngahi mitia sosiale pia ko tiu ku mahu inga pe ke o mai ho ayanga ho o wakai o ko whaafehu i peheni i koni ko mau o spolokalama ai ngahi issue ko ni ka ko ngahi viu ia ki nau tolu me he ta whaako ku nau iai ka ku mahu inga pe ke te au ia ke o mai ayanga ho o wakai ko a koe me he ta whaaki ko ni o ku ke sio ko ki ai pe ke ngata i o ku i tongana foki o ku ke fuofi au pito he ngahi mea ko hoko o ku kehe pe anga sio atu me murini pa ku mau ki mama o mai ko ko ke i tongana o ke fuofi au pito he ngahi mea ko ni ku hoko pe ki ala a tonu ange a anga ho whakafuofua me hena ko ngahi ke no tonu i tongana ka takamata mua me he vote of no confidence ko issue mahu inga e ni pe ku o ku kei tala noa i pe i he ngahi mitia sosiale he ngahi mitia lalahi o tala no ne nga tok fai ai fotu ko ni I fare area ia I tahaua sanuari ka ku mahu inga pe ke fai hano fa ala ai fakau ko ni ka o kwa ko hanga ho wakai ki he vote of no confidence ko ni nake amanaki e whakahoko ha vote of no confidence o panaki mai mai fili tau ka upe kai malo pito solo pati peke u fangat fata koi da peke ba pe foko ai koi o maui ngai ki tau manti ko basis o ta programa koi faunga ko faunga e malu motolonga e fonua e to ta kita no ke foi fehu i goi pe o ku fena pasi ai vote of no confidence pe mo tau pure anga fili e ko nga ke tau hanga o formatunga le dei tu oreva nge ko ke tata no loto pero te loto ka ko sio ke tau wa kisio nge pe fena pasi ai fonga ko ni mo pure anga fili ko ma ko ne mo tuan ko vote of no confidence na I kon diskuto ne be ki mo e li ko ni wana ho ka I atakaia na ke ya fangatanga taia o time ka fili hata pare mia pe fili minister pa o minister ko foi fa uma ko ya e te to alpo mate vai e o wa me o ta fi ma ye tu I ka ti ko te to grava ki to ko ni tu pana o hinga le vai vote of no confidence ko se huga ku ya ta ni pero que feu e kakai pe uhinga le te ko hospital e fa o kau fa fa area o te kore ai fa la kakai ai ko muy ma fo que fata no que ai solo bla bla que ai que una kita hanga que tau feu ia pa tau fili que pa tau tari e koi ko maga ku na ai fo tu ia he committee ko ni he to foi close ko vote of no confidence
Ko tau sia nge ko ko tu ko lao e to lava ke whakahu ha vote of no confidence hiri ha mai na tawalu me hiri lahi Koi. Koi. Nau ki ko ye ko ki program pani nau ki la fo ki mo ko tai ma usia ya ai kau fa lao o anticipate scenario a foi scenario malava ke mate pare mia lo tonga ni fa to Koi. ke lili wa hapure anga ke lava o te malava ke lili wa hapure anga ke kabane ai he lao behin e to glava o vahu a vote of no confidence hiri a maina tahaval mono whakano whakoi pare mia man took a vote of no confidence is about the Prime Minister's post. Ai ko hunga pe wa ya kia solo kita futu whakauka. Ego sio age ko kawako age ko politiki kau loya. E nau sio whale rei ke tau issue huange tau mea o wheiwa kia tau loto. Ka tau sio ko e whahinga sistemin e malu motolonga ai konua ka hau. E kono inga whaka koe ai o ko mei tui au ke whakaukau koe ke to'o ke to'o me ko inga ka lawa ke staple hapure anga mo whakahau he kono inga he ospe ka ue wha o ku wahanga rewa he kakai o asesi o fua o mo fua whatongia kakapau nau whia maari kai te nau te whiri mai mūtolu kai ke kakoi mea ke tala noa kata whoki mai taua ke tūnga koe taimi nai whoki mau hala koe pehe nai toki whiri pepare mea koe ni September tau kōsi te ki rawa ngai nai tahawaru kakoi whakalea koe he matai tohi lao o ka mata tiki te iti ia e taimi ia e oske a whiri lahi sai o te au os mahino pe o makatu o ngā os mahino o makatu o ngā pēo iai pe me uriti ai i he no whange whakaukau ki o whakaukau pe koe hai whaunga ha ririu ha mono ke sio ke foi tem koe ni ko tō tolu hake pe tau ka pau success ai foi vote koe ni ko tolu hake pe ai pare mia ke ilahi foke me ai ai foi sistemi o tau fonga fili composition e whare ke waki whakakau i he kai koe fua e nia o fua kau koe au tō anga i kio ko mea koe ni ai ka pau malanga ino tō koe ni he foi tauni ai o unstable, but it's very costly too, o kulahi au pita mo e whakamore. Ka wanga ko klau, o si kakai ta tau te. Tau toko si fe unga, ke tau lava whakaukau i hawha unga. Ke tau lava o ngā unu, ka koe fwoi mea fuki a koe o kuloloto ai whakaukau ki program koe ni solo. Ke tau ngā unu ki haka. Ki ha atakai mo apure anga o kariui. Accountability. O kai koe wolo kolo, accountability. He ko hono mo ni o mahuinga ki sio lileipa sio roloto. Alahi kau politicians, kau howeiki, kau
educated community ki tau isi. Toko whaama te nau lawa toko loto tau whihia. Nau sio mama. He koe rau maari e koe ne, o mai koe tupo waki i e koni stutone. Te tau whetuto mai mi whapo ui. Ki he kuonga whau e kuonga mama e lot whakaristiani nei hau me kau misinari. Kau angau tau kei fufusi pe ke tau whoki pe ki mui e. Koe... Ki moke ki hoko atu piveni kau ki eke tu moke ki whapapau i peok tono e kumau. Nā ke pehe whoki koe vote of no confidence na e osi ihe tau koni stutone pe a tau tolu ki mua he wafe hongo fulu. Pena e toki whakahu ke tau koni stutone i he wafe hongo fulu. Ikai. Nei i ki mua pe ia i he wafe hongo fulu. Oh, okay. E nau mana tui au i kulau e ripoti na ia i whakatu uia. Ke to'o ia. Ko ngā he koe ko tau pureanga whiri tau tō. Manui, ko taimia koe na liriri upe kau whawhua karea rea ia. Ko kau whawhua hau eki. Ka ne tū mau upe pare mea me kabineti. Na heke hano tēmia ona. Pena uhinga rewa vote of no confidence. Ke aha taimio kai ke whalalai. Kai tō lahe wharea rea ke whawhatongia. Ai pare mea. Pena umalawa o i mōwia me hene sea. Kau kai ke make sense a kau he taimini. Ene kei tuku i loto. Ene kei tuku i loto. Ene kei tuku koe ai. He ono ngā koe fui tau pē wha. Peaus. Tau mene tō koe practically fui tau pē tolu. Koi. Kone ospana koe au fua lewa kakai he tau wha si. Fua whatongia kau. O kakapau koe ki nau whi maari na uri mōgi tuka. Koi. Ka koe isi ue koe vote of no confidence, koe isi ue whukia koe nau whawhinga ke tau tara noa lahi te ai. Koe whai composition te koe whare, o tau tū, o ku tū, kai ke function le leia. A composition pe whare as it is, as of now. Koi. Koi. Mahalo pe nau ki lawe ki ai ki mua. Ayanga whainga tai ayanga ke function ke tau mau ai ke tau mau ai whalalaanga tau mau kakai liri ki nau e nahanga o tuhani a te tong tuhau. Okay. Aia kone tuu kone ai vote of no confidence kone i he tai ni mi o ku koe ngahi uhi ngā, koe ha hono halanga koe ki whare are. Aia ku pau ke te pile ia pa nau atu pe o whakapasi o pāloti pe ku pau ke avia CV e nau vote of no confidence po koe ha. Pe ko os te pile i pe ia ke whakahoko. O kai wha ke timania he koni sūtone ke te o mai ha makatuunga. Oh, okay. Kau o hange pe foi konga koe foi konga koe pe o ki he tui ke ne dissolve wharearea. Kai ke timania koni sūtone ke ne o maha makatuunga. Kente tama uinga. Kau tau whenga whoka mawe aki anahi makatai. Kau tau whenga pe whoki tau mai makatuunga. Ke unga ke tau hanga whawhi mai ai common sense. Ai atamai ei o mai heo tua. Ai o koe ngahi makatuunga koe ne whahu i he vote of no confidence mahau kos i lahi peono tāranga i ona pokos mahin. Ka koe i he tūga koe ai koni sūtone he kai ke lawa te pile ka reo ko osa ahi ni nono whakahu. Pea ko pau, pea ko pau ke whai e whai votia ko ia. Within he whai aha taha wha. I hono whakahu. 14 working days. Ka hono whakahu. Ai au mahal ko hinga i ko no tuku ko ki o kai ke winga ke tari ke osi whai aha taha wha. Kau pau ke osi aho ni ma ai tu malama peke whai aho no. But within he whai aha taha wha
ko pa ai pa la malava ki pa a tafa Koi. ai kono halanga ia ko ai voti ai pa kone osko voti tua mai rewa he konisu tone foi hoa pe whāwan. Patu kono tui fo pe pare mea tui whakato ai pa me tau minista. Kabineti, koi. Ia wifine foi hoa whāwan, pau ke whiri ai pare mea. E whare Pau ke nau uti ai, ke nau whiri ai whotuha pare mea. Praka ose hoa whāwalu te kei ke nau whotuha pare mea. O kui he tui rewa ke neanga tiso we whare area. Whotuha pare mea whakataimi. Pea ui rewa pe moe whiri lai. E kai ke toi loloa me hoi aho iwa noa. Toi mahina tonu. Ai koe whai halanga ia kukuro ki whalearea. Ki whalearea. Ke koe ne tuu whoke tai nimi e vote of no confidence hange koe ki iloina a singawe aki he preanga tui wakano. Nana o singawe aki he preanga akilisi. Ai ku te ngawe aki ne preanga koe ni lo tonga ni pohi watu anu toa. Koe ha ene whakamore whakapaanga e whahinga mea koe niki he whono. Koe ha no whahinga whakamore pe ku no molo pe he ku na oswahe pe na toho tamani te whahafunga whewhe iki O koutou te wai pe hono ai implication he koe ai tau pepe koe taimia ki na wo whai hanga aue. Koe ia. Ke he ia mea ia. Pa koutou pe o whemau he kakai ia stability. Stability kai kei whaupe i accountability. Koe. Ke mau popo pe mo whai toton. Koe. Aia pakapau e kone tuu ko ia ka pau rewa e a watu ki ai pia whakahoko rewa whiri pia kone kuta ostala noa ki halanga ka pau e ulungia e pure anga kone lo tonga ko halanga ena e fowai ai na kitala mai ko pau ke nau whiri i loto i hou ai fiha ko ia whaawal ke haparemia fo ou pia ka pau ikai e te solve he tu i e wharearea ka ne whiri hane paremia whakataimi moa pure anga pia ui mo whiri. Pea ka paurewa e alatu e whiri ia o kui kuna pe kei toko lahi pe e pre anga lotonga ia. Aia o te aha mea liriu pe koe hoko atu ai pe. Hoko atu ai pe. Hoko atu ai pe. Ka pau e fōi ai au no votes au tigone pare mia. Koia. O kei hoko atu e pare mia. Koia. Aia pea koe umea kotoa rewa hoko atu pe ia no molo pe hange pe kou na wanga ki ai. Koia. Aia koe ne ko tu mahalo ko ne maala ia e ta whaako ko ki he vote of no confidence. Ko ngai ni ko e taha ko maho inga ke whai hatala noa ke kakai. Pe o ko kei fie mau ai foi kupu ko ia he tau konstituto ne pe kai. Oi. Ko inga he ku hange whako o ilo i ko ne o mahino he tai nimi o hange ko ilo i o ko ne tu ana he tai nimi ia o ku ne hanga ia o ai e hapure anga, ta tau pe hawhainga pure anga, ne hanga ai ke unstable e pure anga. Ko ki tau e whae ko ka futa ulahi ia ki hinga awe. Tēnā hua te tau loa ki o ki ka mata whakaanga mo, maka tau ua ka mata lere na unga awe. Tau tolu pe whaare wa koe whiri. Aia ko lotonga pe tikai ki ka mata kawhi inga awe ha pure anga ia. Ha whainga pure anga tēnā take whonua. Ku malo he ka politiki ia huna toria ai i vote of no confidence o unstable re vai pure anga ka ko ai ko fo nga pia ko foki pe ki fare area o ku fai mea hono to o ko ku pu mo mea ko ia oi kai ai ko pa te ta ha fa tonga ai more taimi e mo a mi ko foi pure anga ni tau pego foi whiri ne taha ua tolu. Mai foi vote of no confidence ne pe tolu. Tai, koe whehui pe tau loto ke pehe. Ka pōwe tau loto pe ke pehe, ka tau whai whakau kau. Whai ha oma. He kono moni, ko iku anga, he hange koe ni e solo. Tau lawe foki, o kei tū lawe ango fua pe tau composition mo tau whonga huki whare area. Ki he whakatau hosi, nau penga
host ini ia ko pai protaki o tau fo mafi ko kau fa to ta hafitu o kakai na ha mo vete kai mantu ko tangu to fu to ko hiwa ko ya tau fe solo ke anga ia but in itself will provide there for unfair circumstances te tau to ui fe ko tangu te fu to hiwa ia na was te na if they want to control the anga o ka na ko ta was na to e mais versa ko palpare ma ko ya o wiga ko palpare ma ya hata palpare ma sistemi o wiga ko fatala no asolo e to ki fala yang he tau lava o faka amupe kai ki tu ma upe foi sistemi tene fua mai pe ko foi akau te tau ko au mo ka me foka ko ui ko sta os ma fuio po ana fi Pero ko ui ko os ilo he kakai ko te nau mesa ai performance ai kau ko e fili hoko os ilo he kau whafofonga ko e fili hoko ko pau ke hanga he kakai o fua ki nau to kau hanga ko lau ko foi kupu ko vote of no confidence na exisia me ko nistutoni motua e kono hinga he nai kai ki te aha e veni uia ki to oai apare mea tua Koi, mona. Ai nau eke foki ai. Ko ta foki issue tala no ke lo te foko tala no la ya pito. Ai ne tu ko foi toko hiva ko ka no pere. O si ai pena tori fare area kai to alo atu lo to nga o la tore bahange ko ke ko ki toko fiha pe una fe mau ni mahalo. I tu ko foka ke fili ha pure anga ko alo pe foi ni mai una ta fare na tol. Ai na fehu ko ni ki he polokalama tufunga fonua pe mo pa ofesa laftan na fehu ki ai fehu ko ni ko issue tala no he kakai pe lava ke to ka no pere pe po fa nga uhinga pe ave ke fili ka to he kakai ko nga ka lava ke mahino ka lava ke palanisi tu ko afika ko ne tari ki ai na tala mai ia ko na whakatata foke tau pure ai tau whaunga ki he pure anga Britania ko e nau upper house ana toluia ko toko huangia tupu e kau no pere ia whiri toko taha pe he kuini pe ko ne whakatata maka tau tolu o whafofonga he kau no pere ia ai kere ai a ko paupe ke nau wharearea na tolu whafofonga he kere pe aku nau pe aku sai pe foi filia e nau tolu e ki toko fiha ko ia he kuna hau na tol fa fonga e kere i bakai ai a professor laftani ke tu nga ko e ka no pere ka ke ne tu nga foki ho bakai fa ko ia ko ka ia he palo pare mai ho bakai ko ia io e solo o fambe ke taulava o to o mava he issue for clarity ko kere ko issue ke heia ko fauna fa politikare issue ke ko hane ko hane tau form government ko fiu ke tau hane tau form ai government ko tau o asia he ku ta hiwa ko ni stutoni ko hina tau form ai government ko na ko ke tau tong tu hau tau fe maurewa ai foi sino ke ne hanga o current ko oi ko le rei fa algo foi kakai ai ko ni ko como ko kere e solo ke he pia e lao kere o ku mo fua ki ka ho eki ke na ulisi ma tu tape fa tau ke telefono kau ebe mo tui hono tau fi koni sudone fa tau pekere. Kau ngofua ke kau no pere ke na ulisi pesete ni mai na utofia. Ke ma wai hanau se niti. Hanau monoia. Ka ko toa ngai pesete hiwa ni ma. Ko tau mo ana fai pehe ga tu povaki. Ke ne tufa
taki e kai walu, ai ka kai tangata ko tope, ko lahia ko nau tau he tau tahano. Koi. Koi. Tai, ko anga whakaukau ake isi uko ia, ko e fu kere lahi whakauia, ai ni oku he kau no pere. Ka negai ke uhinga, o ngawe aki heni, o ngawe aki e whairea ko estate holder, Koi. Ko tui ko lau maari e mo whakaukau atu pōru aki. Hangi pēia kono hawhai distribution system. Kono awe ai ngahi mawhai ke kau hou eiki. Ke nau puke kere o tuwha ki e kakai. Koi. Ka oa e hau hanga tonu katoa pēkia ki atu pōru aki. O kohinga e whakaukau. Koi. E kono uhinga he ku o mai pe ai lao e kere pe mono anga hono ngahi wahe. Ka koe tau mua ultimate purpose. Ai koe, soi, koe, ongo foi key principle ni eua, o kere ni whanuani na o fotu he koni sūtone. Koi. Uluaki e tapu o tae ngata, hono whatau kere whanuani. Tapu o tae ngata. Ua, koe kere re sisita koto peo pau ke alu, yo, tuk whahoro. Taka angaine ai lau koe tuk whahoro. Ka pau te mālo ko koe ai ho kere. Koi. O kui kai te ai ha o foha tangata. Koi. Kai te ai ha whanau. E alu lewa kere koe ahi tu whakahoro, e alu lewa ia ki ho toko ua lai taha. Koi. Ai kou kei mo ui. Raka mate sino koe au kai ke ai mo hano hako. E alu ke toko ua hoko. E koe lau ia koe, lau hoko. Pea ka pau e oso whanatoko ua koe ke hanau whanau. E alu lewa ki he toko ua ho tamai. Koi. O lere ta tau e pehe fo ilaini koe. Ka toki osi au kai te iai ha hako ai. E foki lewa kere koe a foki ake hau e ki ka pau e tofi hau e ki. E foki te pule anga ka pau e tofi a pule a. Koi. Patonga o hanga he lau ia hako tutuni koni sūtone. O whakapapau i o kuia i ke oska atoa hoto hako. Pa kono ngata anga o kamata he te whanau alu to whanatokoa. Kono ngata anga ka pau ose fo i e molo ka kwa jaha tahai. Koi. Foki le vai o te awi fo ia me whanatokoa te tamai. Koi. Ka kuhenga koini o whatano aku os in place pe kere ia. Koe o mai koe makatuma e nau huki wharea lea. Ko ui koe kere ko kai ke uu. O stutone ko nisutone ke tarangai. Ai me kere tai kawai kau no kere. Koi. E moi tui. Ko koini whakaukau. O kai koe solusi nia kono tuku na kou ki tua. Ka to tonu ke tau whakaukau i. Hange koe whakaukau koe ni solo. Koi. Ka po a bea ki whakaukau koe. Tu bea ka no pere ke na ua mai ki whare area. Koi. Ka koe taimi koe te tau whiri ai. Ha pare mia. O kai ke nau kau nau toke voti. Voti. Ok. Koi. Pe tau pe toi aha whainga arithmetica ange e taha. Koi. Koe ki mahina nia a koe nia he o kei ngau i fisi. O kai ngahi National Council koe ngahi malai tāpulu. O ki temen koe tau toko taha pēa o mai mi kalapu. Ka koe fo i hiki ni mai toko taha koe mi kalapu lahi taha koe i hou ki e wha. Ok, iyo. E ka pako i kau me mi pai he kalapu e toko taha fi. Me mi pa he kalapu toko ni mangeau, me mi pa he kalapu toko te au. O te nau
tau taha mai pena tolia ki council. Ka tango hiki ni mai to taha ko kala pu to taha fe. O county ne foi o dana ko to fa. Good. Aya ko uhinga ke remove a fainga te ko solo ko ma ya solo sini. Ka ko uhinga ko ke hanga ko ai ke tau tara no ke foi sistemi. He te tau lava yo I lo ko taha ko tope wa fa ko le ya. Ka wai pe kai me taha te sio kita me engolo. Ko ke dia kita ke engolo sio mai tamako. Uhinga e fainga kita ke ta whakatala toa. I hamea ke langa ki hafonua ke maluai ai tau for transition koi ni. Ke tau kui fo hao o tau confident that we have structure a system ke maluai tau whanau mo nau hako. Na ufatala no ko ke piveni pe mo fafonga ko hapai tahawa. Mo ari finau pe nane na ia ke ai nan na tangi na fana o kwa ho lao o ku ke la franga o ke frahu fale area ai ko ne la franga ko ke fili he kakai ai paremia ko ne unga bena ko fiu mo ar he fai kon ko u fai ko fili ka te fai holo van ki tila holo mo frata hos ko frata hosi pene tala mai ia ke fili he kakai ai paremia ona te o at pena to gloto os filiet pe ka kai pare mia ko pa o ke ka o te ke foi ka fonu e mama ni e fai pe he ko foi style ia mo foi motolo me tama foi motolo pe ai tong pe te tamare mo are ka pa o ka fonu ia pe he fe ke o he kini ma ka uno pere fili pare mia malolo pena to ka fili pe ia he ka fofonga ta fitu ko ka kai ai ko hange ko ni ko fakau ko ki hanga foto mai o ko e to taha heni e piveni o ne fehui aku ki ta cheke fehui ka ko tala no ma nge wai fi mali ko e foi fakau ke feeling ko he kakai o vela ka pa de tau remove vote of no confidence e to fai ngo fuang e tau structure e tau structure hafoi combination ko hafoi formula tene lava o mai stability he kono ka pau ai ke feel he kakai to ko tu ya ke me ko ni solo o te tau ai to ke pe ha me o fai nga fonua ke he ke tau to fai ha me o nga fai he fonua ke he o ke he pe e tau situation ke he composition e tau fare area. So therefore, we must look at a way ke lava ngā aue. He? Koe whakaukau, ui e taha kou pehe, sio ken kau hanga nge o operationalize foi whakaukau koe ke whili mai he kakai. Ai paremia. Koe o si ko si fale area ma su to wa no I roto. Pa tau pehere pa tau hanga lewa ai ha fo I ai ha fainga screening I pe ko ha I mea ke no ke tau pe tau o akuri fo ai fare ke pe ko ha fainga process pe ko pe to tak nominate mai kai ave ke kai ke nau fi fai mai fili sai ma foi fili ko ke fu fra more ia per neomo o ale go fa la go Einstein ke ko nego go ya ko fra more ka fra more ang ai ta ya ko ya per neomo pa de tau ai ke fili pare mia o fra more ka fra more ang ai tai mi go fi hala go lo ai ai tau sai koi fia foki nei roki exist ki moa he pehe koe ka pai hawe pare mia ni wai ako iau e koe tau mua foki ai ke file pare mia ke oa te fai frustrating I mo compromise e ngahi value oi good governance he hawe pare mia o hawe whalala fonua me whalala kakai
Pe te hanga lewa o handpick e ne kau minista o kutui te naulawa o establish ai good governance ko ui ko falala kakai. Ui ga beso no. Kai. Ei hene pehelewa he can do it without fear. Eh? Kai. He can do it without fear. Kane to o mai. So ko uhinga lewa ko uhinga fire compromise ai values ko ni solo. Ko uhinga ko toko tahaua pe e malama ki kabineti. Eh? Malama pe he ka no foi tu ago ui ko na fie kabineti o vote out he vote of no confidence. Because so kapon I talk a vote of no confidence. So he lava establish Valeria good governance. Without fear of being voted out. I can implement a mea of cloud of my phone. So go for dimension you raise again or lava see what kako mahawinga fuki ni solo ko tano ai. Ita hanga filio if we pass solo. Ang nahi kongko nga ke enhance ake foi system. Kono mahawinga ke te tautala noa in details when we come to system. Fumea koe fumea mahino. Fumea koe tau si o pehe he nahi ahonda. Tau kamata he minimo ki aluha ke ha. So enhance a system e mea gugo mea lele. O alu penia o mea lele nau toe atamai lele mo nau toe. O ngai mea lele he kai ahoni ko ni nana mui beia o ke kua kawaia. O kai pe te fiu ki tano te nonis staka. Ko kuhinga o continuously improve the system ni. Haya ko kuhinga ba aku for current stage of tau iai, we need to discuss it detaila e whakaukau e ranga whonua. Koia, o mea mena hua tuai, ka koe kanake kamata ai me hoki wheu. Ia, koe ki whehu i e nia paku, o koe pe mo toko lahi hoki he takau mamatau tau whiawe aho ni o hange mai whehu i ha mesin ka ni he tai nimi hono o mai. Ka koe pe mo me whaunga nau e taha ko nau hanga peo o mai ka kau atu mo ki whehu i koe ni. Koe whehu i ne toko taha ngune pehe, koe whenga koe ke liriu whakate mo kalati, o ko mo whakaukau nai ke tuu atonga, hange koe tau international relation koe ki tua pureanga. Ai kone uhi ngā whoki, koe lolotonga ni o koe ngai tau mua ngā ue ai US Marine Corps, ki e liriu koe ke e nau fokasi, koe ke nau te focus na toi Iraq mo Afghanistan mo mea nau focus ma ke Pasifiki, koe ngā whoki ko fulahi ai i tongani koe se ai nā mo ngai influence koe se ai na koe i tongani. Ka koe mea nia ku o ku whehu i maka toko taha koe nia ku nau tairiri na tauhanga he whenga li riu whakate mo kalati kai unu mai ngai whanua lalahi koe murio o hofa kau tau tonga more eho tau kere honge koe mea koe nai hoko hi awai. Ai ko tu mahalo koe mea ia ku o ku hoha agai ai toko taha koe ni. Ngā na tauhanga ta tol he whai ai sistemi kai o hofa ka tau tau. E ka pake ke tauhanga ai sistemi ke malu ka tauhanga he ha. Koe hame ke tauhanga ki ai, ke ua e hofi tau tolu. Ma unga pe ke tau ki tokanga e tau kau tau. Te whakatola e tau kau sotia ke teu ke tu. Mo tokanga ki sea ina mo Amerika. Ke whakatola e po mai mo e solo. We need to be very realistic. O kai ko hawhanua hawe ni ia. Ke pehe ke nofo ngai whanua whakaukau ke nā a teki tau tolu. Pea ka pau te nau a teki tau pe ka pau whakaukau man si aina ke nau a teki tau tolu. Hai tau mea rawa whaiso. What else can we do? Monlai. Ko mea koko siau ke ai tukuangi ngai elemeni te that we cannot control. Tau fokasi tolu he mea te tau lava fatu, tau lava control. Mahino o mai he tuini mai executive authority ki he kakai. Now it's our turn ke tau hanga o structure. Now ate atamai ere o mai he o tua
ke whainga tangata. Patoko ai roto tau whea, pawanga I sol. Hei kai te tau toi whoki tau tolu. Koe kahi nia kua tau os alu tau tolu. Os pas tau toi whi mga whaga tau. Kohi mai ai whawhiu. Nā hanga I sio. Oku ai whi mahu inga hene oku o mai e tō taha koe. Ni une pehe e ia. Ka pau e whiri he kakai e PM e tau paremia. E mauna he PM o ha paremia o ki kai ke whakawha ahi. Ka pau e whiri he kakai ha PM ha paremia. Koe whai tau mua e sol. Koe. O era kai mai whiri he kakai e paremia. O kuri mō rewa e paremia me whawhai. Koe. Ua pau ke ne kumi e ia ki he reita. He kono una ko oangi he kakai e parala. E kera tau, ai ko hinga ia o aloi te tau whawhai. Ko nga ko whakatau hosi. Koe. Koe. Ai ko hinga i whimu whatana. Ko ia tau whihe e taha ke hou eiki. Koe. Ko ia ta composition of parliament. He kai ke whaimo, he kai ke malawa ke tau to'o mea koe whakatau hosi, he current compositions. Koe. Koe. Aia, ko hono moni, we must be realistic, ko pau ke tau kari ngai moni mea, pa tau whakaukau ai, ka oe te tau wishful thinking pe. Koe. Ko whaamu pe e kai ngā whanongo ke ka pau koe hao whehu i pake ki tohi i pe mua ke no. Ko ngā ke whai ngofua hono mo mahino. Ha tonu pe ke whai poini o ke whehu i mai. Ai whai whehu I ke no pe mahino ko ngā kai whai ngofua hono whakahoko. E ko lahi taha ngai whehu I kumu o mai umo whai palakalafi e ua. Ko te whai ngai au ke lau hifo ke mau ho whai whehu I. Ka mahu inga apito ho whehu I. Pea ka pau te ke tā mai he telefoni he messenger o maho whehu I. Pa ka taki o Omi no pe ko ngā kai mau hawhainga maari o PIVENI ke ne tāri whakalere e whehu I. Ka ta hoko taua e PIVENI he koutu ku o lahi apita pe whehu I ka ku angake toki no wha o toki lau whakalere hifo a ngā whuhoi whehu I ku loa apita. Ka koe whakaukau whokia he aini koku ke talanoa mai ki ai ke whiri koko he kakai e. Ka pau na koe, ka pau koe mea ia ku whia mau ki whakalere I a ke sistemi. Ke tau unu ki mua to'o e vote of no confidence pia whiri rewa ha paremia. Ka koe konga peo whai ke si o ia peo ku malawa ke whakahoko e whahinga whakaukau ko ia koe haho no ola le reipo no ola kovi ko koe ke whonua. Oia, ko huinga whokia wharearea solo ke whatua e lao ke ne tokoni ke system nawe. Koe. Ai koe lau koe system nā ue. Koe anga koe ni, e whotutu koe ni taimini, o smahino ka tau tolu. Koe anga koe, ai ni tu koe taimini. Whainga ka au pito. O ke tau mawahe da tolu me mea koe whakau hosi. Koe. Te tau la koe sio ke mea koe ni. Nau humahi patoa, nau unu ke patoa. Mate malolo pia ka risi, unu ke whai koe. Koe nau taiwhi maari pe, unu ke whai koe. O kai ko ha system ia solo tene o mai ha whanua ha oktoronga mo tuloa ko mahu inga au pito ke tau whakaukau wharere ke tau konistu tone mai tau na ulawe whoki ko konistu tone o hange ha corporate plan. Corporate plan I lau maari o whalere o hakautaha o business. Koe road map. Koe whai road map kene hanga whetukutuku tau tolu me he tunga wha ekonomika koe, ke tunga wha ekonomika koe. From current states to the demand states. Ai ko kuhinga, ai ko kunga hime eko ke maute. Koe ne mahino kone taimini. Koe fotunga whaunga lolotonga o e tau whare area o hune hanga e a cultivate whakau hosi. Sai. Koe au kami o tau whema au, peo koe au kami o tau whema.
sai ka pa ko ki tau hanga o fe mau kai ko au kami tau fe mau tau hanga fo tu e fo au kami ka tau unpack fa holo mui ai ki fonga nga au ten hanga o produce mai fo au kam ko hanga e fa kau fa system fa engineer Oku pipeni kata ko e toko taha oku tu no fo mahe lai ne. Oku ne mahal pe oku ne ki fe eke ma ki fe hu i ka ku ke tua mo ki ange mo kan ki fa ngamari ke hu mai he ku e ki kaurere ki no wangia no mai fe hu i ha ku finga ke ula wa tenga fu pala kala fiko ne fe hu i. Malare rei. sabeta O dali mai ke u io. Malare. Mahalo pe ko ke kataki ka to ki to tai mai pe for ese kataki ki to tai mai pe ku ke lava o hu mai ki loto ki he prokalama. Piveni ko konga ko ia ko o ko taha ku ne fehu mai fe e ua hen. O mai ko ki fe no pe pa ku ko tu ku fai ngofu ai ki hanga o atu e fehu ko ia. O lo aki ko fehu mai to taha ko ni o ku ke fia nai he te foki atu ai avuna a ona polo vuna fa atu sia ki he patoa ke mo fenga ke tukuhifo ake pure anga ko he tai nimi ko ki fe hu ia taha no pe o mai ki mau tai ko ya I don't think it's worth discussing it ko fa mo ke tau tara noa e whakaukau tau tara noa e mea ko koe te tau larangai I don't think personal vendetta is have any place. Malo pito. Io malo lei farasi? Ei, malo lei, sabe? O dai mo ka ki ka piveni pe ku ne ngo i pe horea. E piveni ko ngo ate. Io o tu ko mai ko fehui. Sabe sta, o kai ko fehui. Ko ki fie kaua tu pe he potala noa. E lawa pe ko pe hui ata be. Te ira pe o ki tu ku mai pe ho fakau kau he ku ko me le yo ku. O ko ki tu ko tu pe o ko me o ko me aki ai se vesta. Na pe he ko tama ko na ko tama poto. O ko mahino mai ene fu whakamatala o whakapo uri pe tāne nei ke hula lo waea o hu ke pure anga. Pe aru atu ke whai mai whakamatala noa ia ta e poto. O ko mahino ki he kakai. Ko masi o ke anga whewhe hau e fu kakai pe he na e hula lo waea mo si aosi. Ke na hula lo waea ke o ma whakahino hino ki tau tō. Ke mea kona ki he vote no confidence. My goodness. O kai ke ne ilo ia ne tala noa ne he takai holo. Ko ia pe bea. Pulto sa ko pile atu. Malo bito. Pulto sa malo bito. O ko fona ke o wana to e hau masini ko na. Ke hau e takai na wanga like ya tonga. Mo me mo tala ke tu se ulo tui. Hell no. Son of a bitch. Puto sa malo bito huma ke po kalama ko tu ku loto mamahi apito tangata eki ko ni ko tangata eki ko ni ku tangata eki me puke a ku no fo Sacramento ka hoko tu ta la no ta a ko la go ya ko mo ya tu ko ni lo de me ta no ko kata ko fehu e taha o mai he me ko ni pe o ku ko fehu i mai he tari iui na ke tala no fo ke tari iui pe o tala mai he fehu ia ko ni oku ia ina hapure angai mamani oku na tari iui ki he kakai na ke fehu no o mai to ta ki mahalo ko hina he accountability ho tala no accountability to a te fo ka go ye solo ko ia ka pa ko ha tau tanke vai tau pega ko vai fo kolo Koi. Koi. Pero tau whakalere vai whakakolo. Koe o kua whonga o ngau eki he whanuani e taimini. Ulo aki, koe foi api ko tope, household ko tope. Koi. O ku tau peo panga mo fulu. Nau ulo panga mo fulu.
Koi. Sai. O gai lewa tahai ai o ku wai ni go vesta polana. Koi. O ku tau vai tanke vai ya. Koi. Pea panga ho fulu tatau beia. Mo tua ko ni me la vai ni ki me vai ko fi haka. Koi. He vai whakakolo. Koi. Sai. O ke behu fea, o behu fea. Behu... Ikai. Koe lau mai e whaki nei, o mai ake tupo ulake, kai ko nisu tone. Koi. Nā ni pehe, koe whou mai whakako uli eni na tau. Whai pehe ai. Koi. Pani o mai ko nisu tone, koe ne pehe tau whetuku tuku ki he mama. So e whou mai koe, whika ua koe mea. Arewa e civilization o mai e mea koe mita. Mita vai. Kapau te ke ngau sisi aki, te ke totop sisi. Kapau te ke tau tanke vai, uta lori ki uta, o fui vesta pola, te ke totop lai. Koi. O ke behu fea ia. Ia, kone fea fokia. Kone fea ia. Koe uhinga fokia koe, ko pau ke tau tariui, tau pehe, hanga koe uhi la heni. O kaha pe mau anga uhi la i tongani. O ko whanau atu, o wai lau ke hike uhi la. Ko pau ke tariui e potungawe uhi la ke kau mau tatong, ke kau tatong uhi la. Hai makatuunga hiki ai. Koi. Koi. Sai. Tau whoki mai ki he pore anga tariui ki he kakai. Ki kakai. Koi. Ko ha uhinga, au lawe whoka ni nai ko ha uhinga au tau whakupure anga ai. Koi. Ase tahiwa ko tisu tone ko ui ko totonu ai tangata tonga ke amanaki e malu i he pure anga e ne koloa ke totonu tuku hau. Aya koe uhinga iau tau fatua i pure anga ke totonu tuku hau i kakai. Pea pau ke tau account lewa, pau ke tau account ki he kakai, hono whakamoreki e nau panga. Koe tari uia i solo. Koe mea koe whakakau koe na koe pehe o kai ke tari, koe ke hapure anga e tari ui. Solo, ka pau tau pehe pe kon musila. Koe ne roa te mamai pe kakai na uli i pure anga koe ki tu, he whiri hoko. Ikai koi? Koi. Te ke lau ia koe hawa. Te ke lau ia koe hawa. Koe accountability. Ko ia. He kuhanga he pure anga o whakapoto e panga tuku hau ki he sevesi. Koe uhi koe le rea kakai. Koe infrastructure i murina. Koe langa ia he pure anga. Koe ke langa whawhui tui infrastructure ia. O koe ke tuku mai ngai kolo ia tanu hala. Koi. Whatongia ia pure anga. Koe ke tuku mai ngai kolo ai wafu. Whatongia ia pure anga. Koe ke tuku mai ngai kolo ai malai wakapuna. Ka kone tai whie maali e ai kakai, ko nau tolu te nau hanga vouti nau tolu ki tua. Ka koe uhinga ia koe accountability. Koe lao koe no hange o tala pehe koe lao koe ia koe whau e kau whakafofonga whiri atu he kakai ki he interest e kakai. Koe te tarioi ke lao, koe te tarioi ke kakai. Koe te tarioi ke kakai, koe te tarioi ke lao. Tarama yange pe hara i tio ke nea. Na ia whake piveni a whiwhehu i una e o mahe toko taha i o kuhau he whi whakaukau ko ia. Ai kune hanga whamawai wahe i mai whakaukau. Koe tari ui o totonu ke tau tari ui peke koni stu tone moe lao kai koe kakai. E sai e so. Koe vote of no confidence o ai koe ni. Koe. Moi u polo fai koe ni. Koe nai awe ai vote of no confidence ke aha lau e kakai. Ke nau ki savea ke roto e kakai. Koe. Hei kai te mau tau malawa solo o whakamawai wahe ko ni sutone moi lau me he kakai. Kakai. Ultimately,
ultimately ko kakai o kwa fatuko Koi. solo ko tui o kai ko foi imagino fala to fa sa pate na ikai ke kakai na na pe ko os fai taliu ke lao ko to pe to ye lao moses na hiki ne mawe ai hoi fuae ke matapao he wani ikai ko ia so Koi. ka ko ha no whakakato whakatau ho koroa o tu whamai kakai ka ke toki kau he lau matapao he wani ko poinga ko he kai te taulava o tui ko mea mua mai ko mea mua mai ko lao ka ko mea mui he lao ko kakai Kakai. Koi. so indirectly ko pau ke taliu e pureanga ke kakai indirectly Koe, o koe i hene e pivene e whehu i hene e tō taha. O nengo pēo ne ki loloa ka te uwhenga pēo ke uhanga o atu no whanau no ate ne whehu i. He kuhange ka teo o ku mahu inga ki whehu i koe ni ke tuku atu. Koe uhinga mai tō taha koe ni, koe ngahi whanua koe mamani, koe taimi o ku nau ririu e sistemi. O ku nau ngau e ake e ngahi theory o ku osi tesi mo tesi. Pena o mai rewa u mea koe ia o ngau e ake. Ko whainga koe no, ai mana koe ni o ku ke talanoa koe ki ai, mo ai koe ke tau ririu ki ai. O ape ke tau ririu pita tori hanga tau whainga koe ke ririu koe ni whakate mukalati ange. O pehe tō tahe koe ni, o hange pia tau whainga ke tau ririu ke hamea ku tikai ke tesi ia. Pa koe ke ne ilo ope koe tau ririu koe ke tau aluai ki whe. E solo kompea ko wai di tono no e fi wakai koe a solo. O wera tau situation o uniki o te ke tese fi situation ia koe ni a feitu. He uka ke ha feitu pehe ia hange ko tau ngani. Koi. Koe tau composition ki wharearea o koe ke ha feitu pehe ia o hange ko tau ngani. Koi. Ko poini ia ke taulang ta tolia o alu o mai ha feitu ha me na fa o feitu i he ata kai ke o mai o fotuai. Hame o ye tau hame na kai ke tau o mai e pe hangahi mo tolo ku os exisio o force fit i to gani he wika nga aue ko pau ke tau hanga whakaukau i ake atamai rei ko soa i nasi o tua ai na tangata tau whakaukau i system e nga aue i ho tau context a tau tolu he kai ke tau pehe ke tau hanga o wholahe te fui systemi wai foi papa guava patao e montar na katao fasosia nge pena fonua na nau ko ha nau me fai ke me ko ni Koi. hala ko ka wia Koe bimen koe tangata eki koe ni nai telefoni mani nai. Koe o ku te tohi mai peo ko meni mai ko le more mai. Tamai be mana ki mawhana pe hene talanoa ko he hon e pe mai no be ya we so ku te tohi mai peo ko le more mai ke ko le more mai e ki mawhana ka koe mamahi i whanua pepe aku sai pe koe whakaukau ni nai o mai whoki e piveni i he take nofo koe i he sistemi o ku pehe toko taha koe ni ko hai e benefit ko hai o ku ko tau whenga li riu sistemi koe ni ko whakatau mua ke benefiti ai a hai. Ko li riu maa hai. Koe makatu unga ai a solo. Koi. Ka pau he kai ke tariui e kau taki ke kakai he kai benefite kakai. Koi. Koe lau mai accountability ke benefite kakai. Koi. Koe ai koe ke whakahoko pehe kau mawhai ho nau whatongia ka e ai hanau tariui ki he kakai. Koe me koe tau si ai koe koko. Koe ai me koe ko te au kufume ego fume mahino. Koi. Ai tai koe koe ke tokanga mai ai kau whai kutunia ki he kakai. Koi. Koi. Koe nau whai kutuni e whate fito bea ke nau lelei. Ka pau koe ke nau tariui pau koe ke
Mahinga lao ia. Kai te rawa pe kita o ngawe aki e lao. Ke whakatonuki aki e te whakakaukau ka pau kai ki te tariu i kakai. Koe mahu inga koe tariu i kakai. Ko kore te ngai whunuka ngai kakai kuna nofo muri unau nofo koe ngai whunua. Koe ne o ngoe pe kakai u kai te spend whalere nau tautu hau. Nau laka. Nau whiri hoko peu nau tuko e tāko gitu. Koe tariu ia ke kakai. Ati me kiri koe mawhai o mi kakai. Ko opure ngā ue ia. Koe. Manto koe ne tau sfau me na toli koe ne awhio nei pure ngā ue. Hanga ne awhio mo moi mai ke kakai ko mou tolu. Koe foi palapare maa solo ko whatonga i wane mea. Ai whahinga koe nei o kei nofo i he foi whaunga motua. Koe pe nau benefiti ai he whainga system koe ia. Ai mea kou nau laku taula. Ke whakawhainga tā ia i he kona moni koe mea e au maulu. Hange unau ngoi na tau maulalo. Ke nau hifo ke kakai. Ka koe ne whaka i tāniti ia o e visone nai ostari he hatu i. Ke hifo ai kautaki ke kakai. Ka pau te ke whi hoko ko hataki upau ke raki. Hifo ngau e whasewa niti. Koe whai lau maari e ia solo. Koe ke mua atu. Na e leo so tia pe hange wai whai vanu ia. Ka pau e whi mao hataha he kakai hane whi mao ke alu ke kau maa whai. Na e whai vanu ia. Ka koe he whai mafuri koe ni. Whai ngō fua e whi ngau e atu. Iwe ne pure anga koe ni solo. Iwe ne pure anga koe ni aini lolo tonga ni. O kunau tala noa mai he mahu inga e kakai. Iwe ne kau no pere. Ka koe lau maali e whai ririu na e whakahoko e tupou ni ma. I kai koe e solo. Te aku hala i whakamatala. Ko hinga ai ke tau whakakikihi mo tau whe fusi aki. Lolo tonga ko ia koe pulu e ne os whakamu. Pulu aki he tu ini mai ene kakai koe kau minista ane na o mai ka au koe hoko peha koe hoko peha me nau hau ka au te o atu hoko pulu ke kakai ke nau hifo atu ka mutolu e lau mahari e ia tako uinga e nau langa whare uinga nau tanuhala uinga nau aukai e uinga nau fe alu haki koe au i he whakakau o koe pule ngā ue kakai I kai goia. Te ka wahata au te hana whakaukawana o kai kaha mahu inga kakai. Solo. E uki hanga o mai foi kereliti goi ni. He kono winga he kou kei nofo pe au ia me foi hanga e tupouraki. O tuku mai ai founga pure me he whakapouri ke mama. Ka koe foi mama koe nei tāno ai koe mama o e loto whakaristiani nei hao mo kau misinare he aho koe ia. He nei ai e tau loto mua e tau tau solo. Koe pulau hifo historia o na whakamatala i marina koe tau loto mua koe te volo. Na tau ui e whakate volo koe o tua. Koe whenga tu ke tau pena i kai aha mahu inga i e kakai. Na te kaha veliu ia kakai he nei tala kakai koe me amare. Koe tau lotu mua ia solo. I kai goia. Na e toki o mai e kau finistare mo e lotu whakaristiane o mai ai historia o i whakatupu. Na ngau he o tuai whaahinga tangata. I hono imisi. He toto peta. Pea koe erito ia foi kupu ulua ke ko nisu tone solo. Whane apanga ka pau hakakai ako mo kakai lotu o unau matala mai mua. O wikai ia. O kau hanga tu e Christmasi. Mo e whakakau o e whakamoui, o e klinis,
whakamoui. Na e pekia, ko ui ko hono kakai. Ko hangai whakaukau. Ko whakaukau e tau toi te kai whanuani ki mui. Solo nau, ko ki mea kehe penga ko lawe ki kei he ko ngahe he ko ngoi o ku iai a ene impeki i ngahi ai whakaukau koe ni na e pehena e tari i wharearea e ke a malolo tukufonua e peto e ki a men wa e forward ko ni stutone o something solo ko pehe ko kahaya hanga i taula o mai ke whakatuai aki. Ai tau unu he mama e civilise. Hange ai tuku whanua na e whai e hataha kehe. Me he tama nani whakahu mai ko ni stutone. Ai ke toi mono whakafoki. Ko tupo uwaki pena ne whai tuku whanua, ko ia pena ne o mai ko ni stutone. So taha ne ngai na he ne malanga hi wharearea. Ofa ke oa iai ha aho e hopo hake laa. Kua liu e hata. Ai basic principle ko ni stutone koni. Ko e kawana whakafo. Oi. Solo. Ko poini. Ko e tau toi ala whakafokia ke events i mua ia i he ko ni stutone. Hangia ha tau te o mai te tau tala mai na e kaka au i te futoa au ki rangi. So backward. Off whakata mai. Pe au hala ki au e solo oku hala whakateolosia. Ko e solo te o e kangefe o mo pehe ko fui mamani ko hai ai ouna fui mamani. O tau tui whuki o fui mamani nai create o tua. Ihe tau tui whakaristiani. Oi. Aia koia ouna. Koia na he tui whakaristiani tau tāno ai. He koia ouna. E hanga whewhe ke te o atu ene me aki ai. Ko poinen solo whakauka mea koini. Ko nusila, ko nau tolu nau kolonia koha kukailani. Ko helo e te aloi kukailani, sipinga ho nau hala, sipinga ho nau e nau langa, e nau whare, e nau ngahi pā. Ko sipinga pia nusila, ko ngā kono kolonia. Tawal ki Hawaii, kolonia i Amerika. Solo. Ko sipinga ho nau langa ho nau hala. Ko poini upeheni. Tau o mai ke tau teke tuku whanua. Pea tuku e whanua e heka mō wheolai mo tolu ki muri o kumwhainga mahi ai. Ko pea ue koe tuku ki rangi ai koe kohono ko taramai fuko he waniu halau koula. Mahu e mea kotoa. Ai u toton ke tau lawa sio ke nau o rangi i tonga. Tonga toko tape. Ka pau kumo oni whakakau. Ko whakaukau maari ku kianga o mai. Ko uhinga ia ko kei tau kawe ia he ku. Ko uhinga fuke pivene ko tahane ngai uhinga ko tau kawe ia e polo kalama. Ke omi ki mo tolu kehe. Omi ki mo tolu. Me ngai ta wha kehe. He ku lawa ai ke lava ke o mai ho mo ngahi viu kehe. Na utala noa tuk whanua mahalo ko polo kalama ko toa pe he wiko o si weekend. Ko eke mau pe ufe he tuk whanua. Ka ko fia he ta he o afe ke he tuk whanua. Ko inga he ko viu ko he tuk whanua kehe katoa pe ia mi hato e taha ngai. He ni ihi koe ko o stala noa ki. Ko viu ko ki hanga o mai au ni o ku kehe apito ia. O koe ke u talato au koe viu ia ku tonu pe koe viu ku hala.
ka koko mea ko whiawhia au me poini ko whahoko te polokalama. O kumalawa ke wakai e kakai kotoa ke ngahi viu ko tatau pia moha viu o kuke. Tako ko isi o kako mea e kakai ke nau whamau. Kako maari e whakaukau ko ki hanga o mai. Oia solo, ko hanga whake e whakaukau ke tauri mō. Ai whanga whakaukau mō tua ke pehe ke tau whoki ke tonga ki mua. I he lot whakariste ane. O ngai au, o whaikehe, o ngai au soki e whakaukau a. E whainga whakaukau hange koe whakatala noa. Ko langi koe wheitu e tau whe alu ki ai. Pakapau tuku a tonga ki langi, ko tonga tau whe alu ki ai. Tau nofo ai. Pakau maua e ngahi lerei o langi. Kala koe whanua na toki langi, kai oia kume whanua e hone mo e wakau e ngai whanua mori mo whate mo kalati. Ko ai ke mea whai ke hei hei angai whakaukau. Koi. Aia koe... Koi, hoko atu koe. Ko poini whakahaku whakia solo, o ko nofo pe au he foi reform e whai e tupo uraki. Ko e whetuku mai tau tolu me whapo uri. Ki he mama e los whakaristeani na ane tari, aina haki ai, na ngahe o tua e toto peta, a tangata. Ai ko sio te ke tau ma si e tau tau ria reform na fai na whaka amwa tu po uraki tau au ke. Kana iai pe, ai re ai atu kun sa alote na ne pehe nai. Toka mea i pe tu po uruaki. E toi hanga pe he hou eiki. He o whakafoki e whanuan ki he mea ki mua. Mana toi ka tu po uruaki ana ni hanga ia o whakawhepaki e foi sifili system. Ne riu kawa i koe nani toa ki e, nei whai aki ai tau. Aki ene conviction whakakaristiane. Ko kuhinga ko he ko wango ko ira e whanongo hake na e kari ai fo ilao to kua. Peko ha malolo, a mente forwete con istruttore che whakakawa tu konua. Ko mego po ngo i pe tau ke i poto a ko tau fase sele tau. Ko tu po uruaki na ne fai tu fonua, ko ia na ne fate con istruttore. Kapau na mahu inga ia ai. Nani ai ke. Kana ne na i ke o li riu e pe principal. Ko foi me te ka man te kai mai wa ke te ia mo i fa foki ko ni si ave ke ne afio. E ne o ka ke fena pase o ka ka o fehia. Ko ni foki e solo. Ko ti mania o sistemi ai me ngau ke lava ngau e. E ka ke pehe ke te oate a fumelere pa o ka hanova e. Ka te pehe pe ki ta mo al mo to ko stara te mo alu. E fe mau he me alere ia foi vai. O ka fe mau ya ta. E ka te lava ia fai mana i be tu pule fonua. E o mo ia wai o kai me e wilo fa foki anga i tau unu e civilize. Pe mai mama lo fakaliste. Anga i fokau. O koe ki whai whehu i heni piveni ke at whi no peia. Au whika kuma sistemi ho tāno he sistemi o ku pehe he tō taha koni. Ka paurewa ai e sistemi. Ka paurewa li riu e sistemi. Ko li riu ko sistem patoa po ko sistem atonga. Aia koe whehu koni ko whi mau beke clarify mai. Ko mo whenga koni ke li riu e sistemi ko sistemi patoa po ko sistemi atonga. Malo, ko feu ka ke kalablabu ke waka he wai tau konistu tone. E wai tau konistu tone. Whanau mai ko talanoa ko ni talanoa he konistu tone fonuan.
Koi. Kaka ko ni stuto ni patoa ko paka pe na kano ko sai na ko ni stuto ni o manda ko na to na ni system. Ko pe pa pe ko to ta ko ni ke refine na ku na io mai na to ke li ta sistemi pa o se ga ta mai ta ko ni ko system patoa ia. Okay, ko fano ka mau na muy pe mo ga ia ta ko ka ma ni muy mai ko ta no an ke mono ke ko ni stuto ni o sistemi o ngawe operationalize pure la nge fo ko lave ko ki mo ko pe ko tu ya ki ai e a krisi kapau e lava sistemi fakalere fonua o taliui ko te fieta no ai ke te mukara o nga ko o tu ya ki ai ko nga ko tau sisi ko nga ko tau ko fainga composition o tau hane ko gulau ko fala ki mo kapau te tau mai no e creative marketing as social structure me political structure e ke tau fihi da dole ne te tau la pe to coexist me tau tu me tau e me tau me kakai ka kono current o tu hau ke le falu me he tu yo au ke kakai o mauinga ke tau sio lo to ki ko anga ko kau malo ko ki fe fo os bente o atu piveni pa ke toki fai pe ha fa ma opo ko ki fe no ko piki me pe fa ki fe no ko nga ko u fi wa no la nga fe lo ko mai pe fa ki fe no ko nga ke va ve no atu be nga pa fa ngo fu no tari ki po impeta ko ta ma ta ko ni ka pau o ma inga tari ko o ko langa fare ko ni o fa he pranga ko ni ko langa holo kakai fefine ko langa fare ko langa api kakai api ne te tupu na langa o kai ko tariu ia ke kakai ka ko haku o ne be ko tariu en ke kakai ko ha me te finga ia ke to o pare mia ka pau ma inga tariu ko ni na tariu e na nga we mo ya mito ai ko fie ke fo bi wa ke me ko fie fo ya ke awe ko ne mo uia bi so ne me tari uia na wa ka ko isiu ko fatonga yo ku hinga i go ai tai fi mari solo ko fonga ne motivate e na isiu ko ni me ya ko fe kau aki mono taiveti vave tamai ki me he ako whakatemika ke whangi ako vocational. Aia ne, koe foi whakaukau whoko ia, koe ne identify pe kau le kau koe ke nau fusai nau tau ia he whika mo Englisi mo ia. Ke nau te hoko atu o alato from farm, from mim. Ua whi i pea from tolu ako vocational palama ako uhila ako o carpentry ngahi vocational training pe pena ia kulau ko ni na o kai tu pe hala fi fongo te tahale to lia o mai te tau inefficient for school system me primary level ala ke no te hana tolo o fi inefficiency go ya he ko palpare man ka ale tamsi o tu funga tene ma we ya skills mo tau ke ne lang fa ka pau vai ia he ngahi le soni go fika mo English mo e solo tene la vai langa fa ka go ile mutu i papa esto la vai mo fa ke mo fare kakato pe he mutu i papa ko ia ko poini e solo ko hanga o mai ko isi o hake ko ni mai no au pito no langa e ka ko mutu i papa mutu i papa o mau ingai ko e establish foi faunga na tano ke independent ai pare mia he taimu ne filia la kanga kai lava establish ai good governance ke owa osi ai fare
toi la hang e mutu I papai he ko uhinga me la hia ko fe ma ko system e lao me fabricare ke ma popo ke malu ia ki tu hau e fonua ke o e movete pehe ko hanga ko fata no ko ki mo ko fonga na fanongo no ta noi e osko no langa ko e paka pehe e CEO ai even kapana ko e paka ko ni na langa e fonga ko na lere mai ai ko e ne oso ata me paka me maka pe hake ki ho te rea a modua aya ko fanga foka ya ko sai be fa pe nga we solo ko ilo ko uhinga ata fi ma ali ke liu ko mutu papa Maria pito e u whakaukau mo mea hono whakahoko pako tui koe whi mea whakaosi eni ko tui ku lahe oho mai a kau whanongo he taporo kalama iho o lawe koe ke tukufonua iho o time koe na ke o mai iho o whakaukau ke tukufonua ko kono whakamao popo koe mea unau o mai unau talamai koe whi whamatala koe koe whahe whiawhini koe manuki ia ki he maulotu whakaristiani o koe ke whakamaho inga I e tuku whanua ki langi ke malu ki tau tolu. Pea ko ia ai, ko manuki lahi ni ku ke whai ko ni, pea ko wheure une o mai, o ku ke karistiane, pea ku ke communist. Solo, o wha tano mo ke mea koe ni, o wheure wa o manuki. O kala ko ke tohi, ka kai kawe o tua he langa, ko kula noa mo langa. Sai. Ko e tau operationalize koe fui whakaukau ko ia solo. Ko e tau mai whai whekau. E hai futawala hai futawala he whasamolo o tanpou. Ko e operationalize ia. Ko e langa ko e ni ko e kamata. Pea pau ke o mai whai whekau. Si ko I me makaka o tui ke sasa. Pa pauleo ke o mai whai whekau whai rewa tau o uga tanpou. Kalotu. O whehu ia tui solo ka koe. O se whai lo tui ko ia. Pea nau mātuku nau tō. Hae kau ngā ue ia. O kai haa he matiwe olo mo kākā he ngā ue. O ke pehe o ku kawe o tuahe langa. O koe fo ke aha whainga uhinga. Mea pehe ia kawe o tuahe whainga ngau o kovi. Ko ini foki e solo ko tau tui. Ka bau tau awe hamea ki o tua ke ni hanga o malui. Tau bea nge ko tukufonua. Ai ko kuhinga foki awe foki kuka ailani o tuku. Ki nusila. Awe Hawaii o tuki ki Amerika. Ko tau awe ko tuki rangi. Ai ko pehe o hala whakateolosia. Heko tonga ahai. Ke tau te watu o toi whematapota ke o tua koena o makerekere. Ai kerekere ai o tua. O kāna ma manuki e o tua he tau ki foi ai ko yasona. Pere ko tonu fuki ka pauna tau peheko. Na felotoi foka nusila pa mo o gailani o atu rewa e nusila ono ngahi lelei la vea ko poini a kuia os mahino foi mahino ai tau fetakai mai tau tolmo e tau kuohili moe ngai lotu mua, moe ngai mea pehe.
tau unu ke civilise he o mai whakapatonu pe o tuae hono mai whaino nai elia ke tau iai koe ke Go do make sense. Kai make sense kau. Aku no foi dia. Kai make sense kau. Ke tau toi te ka mai o te kai tau fok ya nge ke foi. E foi mea koe ke hano fu makatuunga malohi ke hanga. Ko tano ngoni solo ko wai tano ngoni i ulotu tu I whekau aki mo tui na manako e kon kere mo tua. Pea refuse mo tua e kon no kere. Pani hanga rewa he mari tui o whai ai ngau e kovi ke ne to'o ai kere ko ni. Mi ai. Pea nai hou hawai o tua. Ko whakakau koe fu mea, koe foi mama, koe whakakau koe ke tau te o atu. He iro, kai ke uhinga rei kau he koe ke lawa fu whakamatala I whewhei, koe haka fui makatu o ma peisis. Koe tau fui teka whakaholo mui koe ni. Koe, nanga lau piven, taki ko mai he mea mo tau Christmas he whakau kua. Kata toki foki mai he osikoni ai whastau. O tau toki hoko atu hono whamala ala e konga koe. He koutu I te tau te foki mai pote tala no atu he tukufonua. He lahi kakai te nau oku nau ala mai ke whekonga koe. Na taki ala atu ki a he whiawhini. Kaku sai pe ke he koe ko hamea ke whinga I pe hawa I mea ia ke kakato he taimi pe koe ia. Ka ki toku I pe he I pe ai kata toki foki mai he osko e whaasta u o hoko atu ai. Ngā kua hi pe ngai whakaukau ai ke whamala ala. Ka ke whamala popo mai mua ha te whakaukau ke loto ke whaosi a ke ta talanoa ki mua ke ta... Maru o se ua pia e sol. Koe. Talamonua to I pe ke tako toa pe. Tau tewa toa tau Christmas. Hange koe whakakau koe mo uria whakakau koe koe tukufonua. Pea moe tuku koe hoka tuku ki rangi. Kau dodon ke tau manako e whanua kou tuku ki rangi. Kai riaki a hega na ona tolo kum whanua ki hone mo wakau e whanua mori. Aina kai te tuku ki rangi. Kau dodon fok ke tau... Dodon fok ke tau maui ai ai kai... Ka pau koe whakaukau e o ke tui o moni pa ke maui ngai ai. Pa ke whai o whakatatau ke foi moni koe ia. E koe... Kai ke? Koe whakaamua koe solo ke tau uno mai ke mama. Mama si laise mo lotu. O hange koe whakaukau koe amanaki ke tau katoa ngai ai pirinise merino o kune o mai makatu o ngai ke tau kau he ho ki rangi kau kai koe tukufonua ki rangi o tau o ai ki rangi he ka bau pe he to don ke tau o mai katoa no foi tonga he ko no inga he ko taimpo ko ki rangi alu katoa pe na stupa tonga ki rangi Malo pito e piveni piukala. Koe. Malo e whakatokiaka o mati. Malo pito e piveni piukala pe aku whamalo lahi atu. I ngai taimi ko toa pe talo e kamata mai e polokalamani o au ki he whiawhini. Ho ke I tari ngai whainga maari ko toa pe neonga ngai mo ua. Pea me neonga pe waeni iho koe ke nau whia maari ke ngai polokalama ka ku ke lava pe whakahoko le re polokalama o mai ke he whiawhini. Pea neongo ku tuku I whakaukau koe ni I he tukufonua ke ta toki hoko atu ai I Sanuari. Ka ko talamonua ke te koe pea mai family e ngahi Christmas I mai whastau. Ke kataki I wheu ngai he whiawhini ke ta toki foki mai I Sanuari. Ka whaihaki I lere hawhanki tuuaki pea toki ose proklama. Ofu atu piveni.
Wat malo bisolo. Malapit. Talo mo suwa de pe mo ngai a malolo. Okay. Koe la vai e tau polokalama ki he whiawhini i he FATUFONUA fo'ou pe mo PIVENI PIUKALA pe ku whamalola hea tu kainga i ho mou nofo i mai e tau polokalama he whiawhini ko tui koe toko lahi apito e te motolo ko tau whiao mai i he fo i mimi hoa e ua koe ni he tau polokalama pe a nakage mafutokang ke taimi ko i ngahe ko ma polokalama wha osi fugeni mo PIVENI i FATUFONUA ki he tauni pe te foki mai i Sanuari he hiri ngai aho lotu. Ka whamalo lahi atu ko tui koe ngai mea na i kai ke tau ke tui tatau pe me whamatala PIVENI pe koe ngai mea na ke tui ki ai ka koe tau mua pe ia mana tui mau pe tau mua e kau taha ngongoni o ku o mai e taha kotoa pe o ku weahi ke whawhatala noa ke teki nau tolu. Pe aku kei ata pe mo koi a pina ka pau ke fie kau mai ke ngai polokalama koe whakahoko i he tau fo'ou. Pea ke whetu utaki mai pe, ka take whetu utaki mai, o ko fia ai kataha ngongonia ke o atu hore o hataha pe, ke whakahoko atu hore o mo o whakaukau, ke tau wahe mo tau wako me ai. Koe mo oni pe mo i hala, koe mea ia ki mui te tau toki tāsio ki ai, pe ko whe angai polokalama o koe ke tui ki ai, pe kai ke tui ki ai, koe whakaukau pe ke o ange whainga maari e te tau ki taha kotoa pe, ke ne tala noa, kau he ngai tala noa, ke tau ngai mea whakaako, whakapolitikare, pe ku whamaloa tu ka tiki mo tolu he whiawhini, i he lava le rei e tau polokalama. Whamanato atu pe ka tiki mo tolu, ko a pongpongi, ko a polokalama i he whitu e whiawhi, ko e polokalama ia langa whanua a rei mātua, e whakahoko atu i he pulelulu koto, e ko e whiawhi a pongpongi, pe ka polokalama whakaosi ia, ai langa whanua a rei mātua, ki he tau wawhe ua noa, e whakahoko atu ia he whiawhi a pongpongi, pe tok foki mai pe moia i Sanuari i he taimi ko e foki mai tau ngai polokalama. Ko e tua pure lulu rewa e whakahoko atu ai polokalama tala noa ako mo politikare pe a mo palofesa i noke huakau. Ko e polokalama whakaosia ai palofesa i noke huakau ki he tauni pe a mi heni i he whakahoko atu he tua pure lulu i he taimi ua e fiafi. O koe rema polokalama mawahe e te whakahoko atu i he fiafi tua pure lulu ai pe taimi fitu o kui peka polokalama popoa ki Krismasi. Ko hinga ko kai ke ko e malolo ai polokalamani kai ke te lere atu i he wika hau, ki he wika Krismasi, he wika hau. O te mau whakahoko atu i 5 April taimi fitu. Tātu mea ta whanki i hiva, pe ai whakaatatu mo e laine ke te koe. Manatu e lai pe ala pe kakai he whainga whetu ke nau sio mai me iai, pe nau lava ke nau kau mai ke polokalama. Te ke lava pe o telefoni mai i he wheftoa pure lulu, e o atu pe i he messenger a koa aku, pe ko whika telefoni e o atu. Pe e lava whakahoko ai ho pōpua ki Tonga, pe ko Amerika, pe ko Australia. Pe ko pe vea whanua i mamani ke whi pōpua ki ai, pe e lava ke au atu ngai pōpua ki ko ia, i he wheftoa pure lulu ia. Aia ko tau polokalama whakaosi pe ia, e whakahoko i he wheftoa pure lulu. Ke mua ke tau malolo Krismasi. Ka e taimita tau pe, e ke o atu pe i he tau pesi ko ni Vipon Media, Facebook a koe Vipon Media, pe mo website e ke o atu pe a ngahi o ngongo, updated pe tau ngahi o ngongo, ko e tau polokalama pe ko ni Vipon Live Show ko ia e malolo i he wiki kahau, ko wiki Krismasi ia, pe mo e wiki fast tau. Pe whanki o ngongo ke he, e updated pe ia he tau pesi Facebook a, ai ko e Vipon Media, ko ngā ke o nā ke tō mui he whanki o ngongo ko ia he ngahi isi u hoko. Pea ko tui ko ngā taia tau polokalama ke pōni, ko le whamore more atu ka tingi mou tolu, ka pau o ku ana iai ha rea, pea ma tō whatongia, o kui kai ke whia maari ki ai, pea ko le whamore more atu ka tingi mou tolu, o whape ke kau e o tuai tingi mou tolu i he whiawhini, mga hi ngā ue me apina, kai o ate whanki tu wako ni, ke whakamalo ia pe ngai kautaha, na nau toko ni i mai e kautaha ngongoni, i o lava whakahoko atoa e tau ngai polokalama i he taimi kotoa pe, tau te whito ki he kautaha koe ni ko South Pacific Loans, ko Sitareki pe mo South Pacific Loans, kai ki ngā tai koe kautaha mea lere ko ia, koe GM Wholesalers, koe Chimana Wholesalers, koe kautaha ni, ko Chimana Wholesalers i Otahuhu, ai koe kautaha mea lere, whamalo ka tiki nau tolu i he tokoni kotoa pe he whoki ki he beautiful Tonga, pe aia koe
potunga o takmamata ia mo beautiful tonga fa malo lahi ka tingna o tolu he tokoni ko toa pe ke lava o hoko tau ngai polo kalama ke ngatai ko tau atai na freight se misi tau atai na fa malo at ka ting mo tolu pe he foki fosti na construction o ke ngalo ai polo kalama ko ia ai pultosa ki a fale aisi kune nane kau i hono sponsor taimi ngai polo kalama fa malola he fale aisi ngai tokoni ko ia pe he foki ki he tek motol ko ta pe han ko na mo tokoni mai fra me nga ue ke farto bleki nai ai ki ka ta hangongon o fa ke mo ma Christmas fia ka pa ka te ki te felong aki me polo ngai polo kalama toi Merry Christmas Happy New Year ka te koe ki apina kai watu mo e fanki tu aki koni pe tau toki mawai mo poria Beautiful tonga okay lere mawhana i bea program aahi mo whakamaakolo ai Beautiful tonga i he o tonga i kai ngata eiga o whai pōpōwangi e he kakai o ngahi tukui kolo o tatau pe me niua o a o mai ki tonga tapuni ai ahi kolo tonga whaka ofa tau ke maa mo matawa mao pe toku kawe inga aki foki e he tak mamata ai Beautiful tonga ke whaka ai mo whakai via kakai pe mangahi whamiri he ngai kolo ke tau tō ai ngahi akau mpakara matala i akau mo akau tupua pe ke tauhi ke maa mau pe mo lanu mata ho tau ngahi aki ke konga pe ia e tau whakamalo sino mo ilelei ke tau huo tafi pe a hiko veve i tau ngahi api ke maa mau pe ke tau latai mo manawa i a ea o maa mo fo'ou na ko i whanau ke whanawhana mau pe ki mu ai mau mea tokoni kai lava ke tau mo ilelei mo hao me ngahi mahaki tau te fito ki he COVID tahiwa o ka o mai. Ka o mai ke tau Beautiful tonga pe tau hike maa mo lanu mata mau pe he koe tonga ia o tau lau kau mo pore ai. Beautiful tonga o ko atu eni i hangalelei ai Tonga Tourism. Ko tau pehe pe South Pacific Loans pe ke manatu i lewa ko sitalek tu bou ia pe mai kautaha no o e whakamaui aia o iloa ko South Pacific Loans. Ko kautaha eni ko lau i tau e nau tokoni i tau kainga tonga mo Pasifiki i loto Aukalani Nuusila. Oua na ke tuku ke fuwhainga tā ia. Mo lo me kina koe e ngahi mo ua mo e pila kehe. Lolo tonga e tau whewa uhi mo COVID-19. He ko osi whakanau ka kato a South Pacific Loans ke nau tokoni i koe. Iha whahinga taimi pe. Oku ke whia mau seniti ai. Ke hau ka venga whawhamiri. Ka venga he lotu. Whia mau seniti ki abe ki tonga. Pea koe hāpe hao whia mau seniti. Whakawawe. Koe South Pacific Loans. Pea tene lava. Kene tokoni i koe. Ka oki kai ke tui mai. Pea ke to rewa ho o telefoni. O ke taila ai fika o i whakamaui. Noa walu ngeau. Walu. Hiwa walu. Pete ke au tonu mai pe ki ho mau ofisi. I he fika ua o i Cavendish Drive i Manukau. Pe koe ofisi i he whetaulaki anga o i Mount Wellington Highway. Pe mo Penrose Road i Mount Wellingtoni. South Pacific Loans. I he noa walu ngeau. Walu. Hiwa walu. Koe e ongongolelei e nia ki loto Aotearoa. Kainga tonga, ka pau uku ke whakaukau ke whetongi a hao melere aki ha melere fo o e kuonga. Koe chimana wholesale orders o loto o tahuhu, ai kaudaha melere ko fuola tau e nau toko ni ho tau kainga Pasifiki o ta tawa i be koe hatu unga uku ke iai. Aia e ne whaka ofa e nau melere fo o pe te maa o whiunga mo tau wivi whapanga. Koe chimana wholesalers o loto o tahuhu e maotoa e veni 4-wheel drive. Kehe wau ki he tau wafe wanoa. Veni whamiri se avalu, se honfulu mo se tahaua. Peka lau ki he mau ka oua, whaka of atu a melere. Whatonga iang e mau klasi veni manakoa ki he whamiri koe Mahintra tau wafe wanoa. Oku se afitu, alu ki whale lotu pe kakaha mo unga ka me koe laulo taha honoana. Pese te pe ono poin hiwani mai interest ke totongi whafoke. To orewa ho telefoni o ke rea mai ki he noa walungeau wha ono ua taha. Pe te au tonu mai pe ki he whika ua walu o e Atkinson Avenue o loto o tahuhu. Chimana wholesale orders i he noa walungeau wha ono ua taha.
Ko e whanongonongo e nia me kautaha Faustina Construction I he kainga tonga o loto Salt Lake City. Lo tonga e tau whiwhauhi pe moe mahaki whakaauha ko COVID-19. O kei loto fia be ai Faustina Construction. Ke kei hoko atu e maungawe ofa he whahaita o momoko o e tauni ki ho tau kainga tonga I loto Salt Lake City. Ko mau whahoko foki e ngau e whani I he tau kutoa pe o lawe monua e ngahi community kehe pe. Pea pehe ke ngai access tonga I he wahenga Utah. Lolo tonga e tau e uangafulu tupu ko maungau e langa ai I he Utah State. O wanga pehen lewa e ngā wena. Te ke fua pe e koe e ngahi whakamore kotoa pe, ki he nau e whakaongai ki ho o ngā we, pea e whakahoko lewa e he Faustina Construction ai ngā we lei pā maau I kai hatatongi. O tatawai pe koe hae whahinga ngā we langa o kuke fia mau ki he whakahoko. Me he ngā we sima driveways, basement, pe stepu, sidewalk, pe he ke langa hao deck, retaining walls, landscape, pe koe hapea whainga ngā langa o kuke fia mao ke mau tokoni atu ki te koe lolotonga e whai ta momoko. Oua nā ke whainga tā ia, he whetu taki mai pe taku o ku mau sani tungua. He koe whai pe I he loto ofa mo e fia tokoni maau. Pea ke inasi ho tau kainga tonga I he fia o ku ausia e ngai community ke he I he ngau e ofa o ku mau whahoko. O hounga ki he Faustina Construction, e ngahi tāpua ki e mo ui o tau inasi kotoa hai. Pea mo e whakatawange ke kei o ona pe nge ia mo e langi, he ki hi ngau e o tau lava ke whahoko. Ka pau o ku ke maho inga ia I he ngau e koe ni, telefoni mai lewa o lea ki a sione a holokatonga, I he malu noa taha wha ua nima ono no noa. Malu noa taha wha ua nima ono no noa, I he Faustina Construction. Ko e ongo lerei e nia pe mi he kautaha aweuta ki tonga tapu pea mo wawau ko e tau ataina freight. Kainga tonga o loto Aotearoa. O ku fia mo loto mawhana mape a e tau ataina freight ke whai whatongia maau I ho aweuta ka hoko ki tonga tapu pea mo wawau. Hangai ko ha awe hau container, pasi, lori, caterpillar. Pe ko whahinga mea leo le pe iha whahinga saisi pe. Awe katola, talamu, puha, nau whare, aisi. Pe ko hawhahinga nau langa pe. Ko e tau ataina freight pe taha. Tene lava ke ne whakatau ataina I ko e aki hatotongi mātu ak whakatu ina. O ki kai ngata he mau aweuta ki tonga, ka au mau toe o mai foki mo container mea kai aisi. Tuo taha I he mahina kotoa pe me baba, pea mo tonga tapu foki. O kei hoko atu pe foki e mau awe, ta e totongi ho katola ki tonga, pea mo baba. Pea paanga pe whaafe walungeau, a e mau container ki wawa I Novema pea mo December. Pea aku malawa ke mau deliver tu hawhainga puha pe, I hawhainga lalahi pe. Pea ka pau o ke whea mau talamu kaume, o ku te whia laka ka koe talamu he. Te mau deliver tu pe hao puha, pe talamu ki ho api, ke whao whia maalia I ho uta, te mau toe pick up o. Oua na ke whakaukau, ko ha aku talai hanga mai. Ka ke hau tonu mai mua o ke ki ahi e mau service. Pau, ofa, whia tokoni, pea loto I whatawhata mawhani. Wheto taki mai lewa, I he whika telefoni noa ua taha, ua ono taha, fitu nima tolu fitu. O lea kia se misi tawatai. Pete ke hau tonu mai be ki ho mau ia te I he whika nima, Fairburn Road, I Otahuhu. I he tau ataina freight.